Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra keempat halaman 24. Ada Bu Yani Bengkulu di Taiwan. Silakan Bu Yani dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Falya. Falyati Jangan ke ain. fali Jangan ke tenggorokan. Falya, ya. Makan yuk. falyati musatami'uhum. Falya. Falya dimustami'uhum. Kemudian Huwa aghna wa aqna. huwa aghna wa aqna. Kemudian Wara'afaqna laka wara'afake warafa'na bukan warafak warafa'na. Eh, ya, wara'afa'na jangan wara'afa warofa. Ini warofa. wau Oh ya, rofa warofa warofa. warofa'na laka zikraka. Warafa'na laka dzikraka. Kemudian Ahsani ta ahsani ta'wihi. Apa ini? Ah takwimin. ahsani ta'wimin. Tak kol-kolah. Tak ahsani Ahsani ta takwimin. ahsani taqwimin. Ahsani takwimin. Khosamani khosama Khosamani. Khosmani bago. Jarang belajar nih ketahuan. khosama Khosmani bago ba'duna. khosamani bagho ba'duna. Kemudian Amhilhum rawaidan. amhilhum ruwaidan. Ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Dannya panjang nggak Pak? Ada mantabinya ya? Oh iya. Amhilhum ruwaidan. Kemudian Amhilhum ruwaidan. pendek. Ruwaidan. Enak aja. Ruwaidan. Enggak panjang ya, kirain panjang. Lin. Amhilhum ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Kemudian Yatanaza'una fiha ka'san. belum. Coba lagi yang panjangnya mana ya? Yatanaza'una fiha ka'san. Yang panjangnya ya zauna fiha ka'san. Ayo. Yatanaza'una fiha ka'zan. Ka'san. Ka'san ya. Halo. Yatanaza'una fiha ka'san. Bentar Pak, aku ketawa bentar aja. Yang banyak juga boleh. Naba'ahu ba'da hinin. Masih di min anma, Pak. Hah? Masih di min anma. Oh, masih di sini min amal. Iya, boleh. Min a'malihim syai'an. Insya Allah nanti ke depan saya bikinkan untuk panduan melatih ya. Kayak ya saya baru bikin Iqra 4 sama Iqra 5 sama Iqra 6. Iqra 4 juga boleh untuk diulang-ulang ya. Nah, saya bikinkan pada min a'ma, min a'ma.
min a'malihim syai'an. Pertama saya mengenal Yani itu sosok yang berwibawa, pandai. Sekarang Sekarang apa? Error ya, Pak? tambah ke sini baca, tapi enggak apa-apa. Itu bahasa saya kasar, galak biar kamu berpikir. Kenapa? Saya juga nggak ngerti nih. Itu Makin kesini gimana, Pak? Makin gila apa makin nggak makin bisa, makin kelihatannya. Tapi enggak apa-apa. Jadi sama seperti kita dalam dunia ini. Semakin minum air laut, bukan semakin hilang hausnya, tapi semakin haus. Semakin orang belajar, semakin belajar, bukan pinter. Tapi kelihatannya tak pinter. Tapi karena kita rajin, insya Allah jadi pandai nantinya ya. Oke, semangat belajarnya ya. Insyaallah, Pak ya. Naba'ah Bismillahirrahmanirrahim. Min a'malihim syai'an. Diulang. min a'malihim syai'an. Syai'an, jangan ke tenggorokan. Min Syai'an a. a'malihim syai'an. Shin. Syai'an. Syai'an. Min a'malihim syai'an. Iya. Kemudian Naba'ahu wa ba'dahin. naba'ahu ba'da hinin. Dibaca apa adanya hinin. Kalau hin boleh tapi panjang. Itu dihentikan. Naba'ahu ba'da hin. Pada ada disukun. Tapi kita lagi latihan dibaca apa adanya. Baca apa adanya dulu ya. Naba'ahu ba'da hinin. Kemudian La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Kemudian Fa'asarna bihi. yang panjangnya enggak ada, yang panjang hi-nya doang. Fa'asarna bihi. Bukan fa'asar nabihi. Fa'asar nabihi gitu. Fa'asarna bihi. Bukan. Naqan. Fa'asar nabihi. Fa'asarna bihi. Nanya pendek. Bukan fa'asar nabihi. Fa'asar nabihi. Ayo. Fa'asarna bihi. Naqan. Naq'an. Naq'an. Fa'asarna bihi. Naqan. Jadi naq'an. Jangan buru-buru. Fa'asarna bihi. Nanya jangan panjang. Nih dengerin. Nanya panjangnya Pak. Tadi aku ngomongnya. Fa'asar nabihi. Fa'asar. Tapi jangan buru-buru. Tapi jangan ada yang panjang. Fa'asar nabihi naq'an. Fa'asar nabihi naq'an. Kemudian. Lisa'atiha. Bukan. Lisa'atiha bukan. Apa itu Pak? Iya, bukan tak. Kenapa lisa'atiha? Lisa'yiha rodi. Rohnya panjang. Lazim. Lisa'yiha rodiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Kemudian. Yaqulu ahlak malan. Yaqulu ahlaktu malan. Diulang. Nggak tahu, nggak fokus ini Mbak. Iya, kenapa ini ayo? Yaqulu nggak tahu grogi. Grogi Yaqulu lagi. ahlak Tuh. Yaqulu ahlak malan. Pendek. Yaqulu ahlaktu malan. Malan pendek. Kalau dihentikan baru jadi panjang. Yaqulu ahlaktu malan. Kemudian
Khalaqna zaujain. Kalau dihentikan iya. Ya. Khalaqna zaujaini. Dibaca apa adanya. Khalaqna zaujaini. Khalaqna zaujaini. Kemudian. Makisina fihi abadan. Makithina fihi abadan. Lisa'ayha rodiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Falayazuku hamimun. Oh beda itu mah ya ikronya. Mana Pak? Mana Oh beda? Pak, di sini yakulu. Ya aku. Iya. Ya beda ya Pak ya. Agak beda sedikit. Ya ada Sini aku baca yakulu ini. ahlaktu malan. Apa? Ya Di mana sini ya? yakulu ahlaktu malan. Ada beda dikit kadang-kadang. Oke, aku baca yang di HP aja. Oke. Yaqulu ahlaqtu malan. Malan pendek. Yakulu ahlaktu malan. Aku ikut Pak Ustadz ini nggak bisa, soalnya aku nih kalau di HP keder. Tak Yaqulu apa-apa, mau di mana aja boleh. ahlaqtu malan. Yang bedanya kan cuma satu mungkin ini. Kesininya sama nggak holak nggak berikutnya? Berikutnya apa Sama, di? sama, Iya, tapi iya, iya, tidak apa-apa. Yaqulu ahlaktu malan. Sekarang pindah lagi ke buku. Ya kholakna. khalaqna zaujaini. Khalaqna zaujaini. Zaujaini. Kemudian. Nah, ini yang aku baca tadi itu. Ini. Ayo. Bapak sih belum pindah tadi mah. Uh, Makisina fihi abadan. Makithina fihi abadan. Kemudian. Lisa'ayha rodiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Falyazukuhu hamimun. Hami. Falyazukuhu hamimun. Falyadhuquhu hamimun. Kemudian. Bi'ijalin hanizin. Bi'ijlin hanidhin. La taqulu ra'iba. Salah. La taqulu ra'ina. Dia nih yang dulu saya kagumi itu ternyata belum lagi. Nanti kalau dikaguminya kan galak gitu ya, tegas. Sekarang ya lagi error ya. Ntar Tahu ini sebentar lagi. Pak kok grogi ya Pak? Udah lama nggak ngajiin ya? Terlalu dibayang-bayang sih jadi grogi. Jangan dibayangin kalau mau nikah mau apa, jalanin aja, memang udah takut duluan gitu. La taqulu ra'ina. Kemudian. Wa aufu bi'ah ya. Wa aufu bi'ahdi. Wa aufu bi'ahdi.
Kemudian lakum kaifa tahkum lakum kaifa tahkumuna lakum kaifa tahkumuna. khuz gimana ini Pak? Khuz Khudh biyadika dhilsan. khuz biyadika di Dhilsan. About di dhilsan. khuz biyadika khizan Bukan Ihsan, Diksan. Terbalik. Yani ya Allah, ada Tuhanku apa ya nih? Rabbi, astagfirullahaladzim. Khuz Aha. biyadika dirsan Khudh biyadika dhilsan. Kemudian walau kana za kurba. kur ya. Walau kan ada kurba. Kalau ketemu huruf mati nyamber kurba. Apa ya Kur. Allah, tolong. Tolong. Walau kana za kurba Walau kana dza qurba. Kemudian walau alqa ma'azirohu walau alqa ma'adzirahu asaf asafala safilina asfala safilina. fama lahu min Pak ya. Nah, Apa sih nanya kok fama aku lahu nanya. min hadin. Ya. Fama fama lahu min hadin Fama lahu min hadin. hadana subulana Hada hadana subulana. Bangun. Masih belum bangun. Orangnya udah bangun, ruhnya belum bangun, masih kemana itu? Aduh, pikirannya. Ya. wa namarikumus Mas patu. wa namarikumas itu kan Masfu. wa namarikumas patum Patun. Astagfirullahaladzim, ya Allah tolong, ini gimana sih? Aduh. Wa namariku masfufatun. Wa namariku masfufatun. Kemudian dipindahin dulu. Tenang ya. Nggak usah berpikir macam-macam, nggak usah ngebayangin macam-macam, jalanin aja ya. Salah ya biarin, lagi belajar. Ya aru'una kitabahum. Ya ru'u. Kenapa jadi ya ru'u? Itu kan kop. Ya ro'u. Ya ro'un. Nah, ya ru'u. Itu mah piapawen ngerungu. Ya ngerungu. Ya ru. Ya ro'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Kemudian La yuzlamuna fatilan. la yuzlamuna fatilan. Kemudian Tajidu lakum wakilan. tajidu lakum wakilan. Tuh tenang bisa. Terus. Pak. Iya. Yang ini. Auslama. Zo.
Az azalama Azlama. azal Jangan azlama. Azlama. Nyamber doang. azal Azlama. azalama Jangan alaihim az- azlama. azalama alaihim qamu Aslama alaihim qamu. Kemudian nasiyahu tahuma nasiyahutahuma. oh hunya panjang nasiyahu tahuma Nasiyahutahuma. liman kholaq tadi his liman kholaq tatinan Liman khalaqtal tinan. yursalu alaikuma suwazun Yursalu alaikuma syuwadun. Kemudian libasahuma liurit libasahuma liuriyahuma libasahuma liuriyahuma. yauma la yughni anhuma yauma la yughni anhum Yawma la yughni anhum. Kemudian la yalbasuna khilafaka la yalbathuna khilafaka. hum azlamu wa atqo Hum azlama. Bukan azlamu, azlama. Ya. hum azlama wa atqo Hum azlama wa atqa. Kemudian wala yakhafu uqbaha ya ini suaranya kayak keselak ya. Wala yang tapi nggak gitu-gitu amat sih. Kalau saya nyontoinnya jelek, jadi mana masih ya bagus. Cuman kayak keselak gitu. wala ya Allah Bapak wala yakhafu uqbaha itu kan Ha, ulang lagi bau. wala yakhafu uqbaha Wala yakhafu uqbaha. Kemudian khuliqu min ghairi sayyin khuliqu min ghairi syai'in. Kemudian huwa adha huwa wa adhaka. adhaka wa abqa huwa Huwa adhaka adhaka. wa adhaka wa abqa Huwa adhaka wa abka. Kemudian ta'muruhum jangan tak mungkin. Tak muruhum. ta'muruhum ahlamuhum Tak muruhum ahlamuhum. Pendek. Ahlamuhum. Nggak ada yang panjang. ta'muruhum ahlamuhum Tak muruhum ahlamuhum.
Kemudian Lakum dinukum waliyadini. lakum nih. Suaranya hebat. Lakum dinukum waliyadin. Ternyata ya ini ada suara yang melengkingnya ya. Bagus lah. Dilatih biar bagus. Terus ya, man ahsan. Man ahsanu dinan. Man ahsanu dinan. Kemudian Zufud alin azimin. Qadu fudlin, do fadlin. Fadlin. Mm-mm. Zufadalin azimin. Ro fadlin azimin. Kemudian Qalu simi'na wa simi'na. Similikiti. Kalau kiti simina. Samina ta. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong. Aduh. Qalu Similikiti jadinya. Qalu Mi ya Pak, Mi Jadi apa sami, gimana sami. Mi? Iya sami bukan. Tadi kan dibacanya Oh, simi. Simi barisnya bukan di bawah tapi di atas. Kalau samina bukan simina ya. Lucu ya. Salah sedikit aja bunyinya. nggak tahu. Similikiti milikiti. Samina. Kalau samina saya dengar wa atona dan saya patuh, saya tunduk. Ya. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian. Nahnu lahu muslimuna. Nahnu lahu muslimuna. Kemudian. Ma yughni anhu malahu. Ma yughni anhu maluhu. Bukan malahu lagi. Ya Allah, Maluhu ya Allah yani. Apa sih yang kau pikirkan Ma ya? yughni anhu maluhu. Ma yughni anhu maluhu. Wa Kemudian. yahdinihi Bukan kasir. wayahdini. Titiknya di bawah ya. Wayahdibihi. Oh, bi ya. Wa yahdi bihi kasiron. Tunggu kubu guru tuh. Wayahdi bihi kathiran. Ahsani ta'wihim. Bukan tak. Ahsani ta'wihim. Takwimin ya nih. Ini mim. Ahsani taqwimin. Sani takwimin. Kemudian. Faja'alahum ka'asfin. Ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Kemudian. Ya'alamu iza bu'atsiro. Bu'thiro pendek. Ya'lamu idza bu'thiro. Ya'lamu iza bu'atsiro. Datang lagi penyakitnya. Kalau Nur Hamidah tuh kalau lagi ngaji suara neneknya datang. Ini suaranya kecekek. Ya'lamu idza bu'thiro. Tapi itu jelek ya. Ya ini bagus. Kenapa tuh Yan? Kadang-kadang suka kayak suara engap ya. Kayak suara kecekek. Ya'lamu idza bu'thira. Mungkin itu beban ya. Beban di pikiran jadi kena suara. Jangan banyak dipikirkan lah. Dinikmati aja hidup ini. Yuk, Ila.
ila yaumit ila yaumi yub'atsuna. Ila 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 yaumi yub'atsuna. Kemudian Tahsanuhum tahsabuhum. tahsanuhum sabuhum Tahsanuhum. Titiknya di bawah. Yani tahsabuhum aiqozan zon. zun zon Orang Bengkulu. Aikozan. Aikozon. Bunyi O. tahsabuhum aiqozon. Kalau Yani itu cewek. Kalau Yana itu cowok ini. Kita balik-balik. Kalau titiknya di bawah itu ba. Titiknya di atas nun. Jangan ketuk-ketuk ya. Tahsabuhum aikozon. Kemudian Faliyad fal faliyad fal fal yad'una. faliyad'una Fal, jangan ada e-nya. Fal, fal fal yad'u. faliyad'una di Ada e-nya fali tuh. Fal, fal, faliyad fal, fal. faliyad'una Kok ada dia nempel ya filenya itu ada le. Fal. faliyad Caranya ngilanginnya adalah disentak di jeda antar fal, yad'una diyahu. Fal, baca Quran harus begitu faliyad nggak boleh. Latihannya aja. faliyad Fal. faliyad'una diyahu Falyad'u nadiyahu. Kemudian ya huwa. huwa aghna wa Wanya pendek. Huwa aghna. huwa aghna wa aqna Huwa aghna wa aqna. Kemudian min alfi sahrin min ala min alfi sahrin min alfi syahrin. Kalau Bengkulu tuh ale ya, bukan ya kota kan, bukan ale. Ale al yang ada e-nya ya. Nah, ini wala khaufun. wala khaufun alaihim Wala khaufun alaihim. Kemudian wala hum yahzanun wala hum yahzanun. Kemudian wala ya'uduhu O-nya panjang. Wala ya'uduhu. wala ya'uduhu hibzuhuma Wala ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian wala tuhitu titiknya di bawah, bukan di wala atas. wala yuhitu nabisai Wala yuhituna bisyai'in. Bisyai'in. wala yuhitu nabisyai'in Bisyai'in. Bisyai'in. wala yuhitu nabisyai'in Kemudian ya'lamu ma baina aidihim ya'lamu ma baina aidihim. Bagus tuh. Kemudian wa wa'atu waktu nih. ni Ni-nya muslimin panjang. wa'atuni muslimina Waktu nih
muslimina. Kemudian Wa busra shin. lil wa Wa busyra. busra lil muhsinin. Wa busra lil muhsinina. Wa busyra. Wa busyra lil muhsinina. Wa Kemudian ma nahnu nonya pendek. wa ma nahnu wa ma nahnu tuh kan taikinina wa ma nahnu bimustaikinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Kemudian idhum ayan. Idhum alaiha qu'udun. Bapak? Halo? Iya. Yang ini. Kemudian Fasayuh atitu an atu atit payo sayo titu. Coba lihat kenapa jadi pasayuh itu. Fasayuh habitu an malakum. Kan gak ada nunnya. Kenapa jadi ada an? A'malakum. Malakum. Fasayuh habitu a'malakum. Fasayuh bitu a'malakum. Kemudian Wa kana alaikum rodkiban. wa kana alaikum raqiban. Raqiban ya. Ulangi Pak. Wa kana alaikum raqiban. Wa kana alaikum raqiban. Kemudian Ilaihi marji'ukum jami'an. jami'an. Jadi jahe. Ilaihi Jami'an. marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Tapi satu yang saya temukan dulu yang itu galak ya. Sekarang kok sabar, peramah. Cuman bacanya agak belepotan sedikit. Mungkin ini baru ya. Nanti diulang-ulang. Ya, idna. Izna wa huwa Zumun. Izna Jangan ide, wa huwa ilnad. Izna wa huwa makzu. Ilnada ya. Iznada wa huwa makzumun. Makzuman. Zonya panjang. Iznada wa huwa mukzumun. Wa huwa mak, bukan muk. Wa huwa iznada wa huwa makzumun. Ilnada wa huwa makzumun. Kemudian Hadza syai'un ajibun. Hadza syai'un ajibun. Kemudian
Kanu anhu muqridin. Kanu anhuma muqridin. Kanu anhu mu'ridina. Kanu anhu muqridina. Jangan 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 kekak, neken dikit tapi jangan Kanu anhu mu'ridina. Kanu anhu mu'ridina. Kemudian yang ini. Afrig alaina sabron. Sabron. Ada e-nya. Ya, lagi. Afrig alaina sabron. Afrigh alaina sabron. Sekali dua kali ngulang ini pintar. Nanti saya bikinkan rekamannya ya. Itu yang rekaman Iqra 5 kamu buka nggak? Buka terus, Pak. Ikutin aja itu ya lagunya. Karena kemarin tuh banyak yang udah Iqra 5, Iqra 6, lagunya nggak bisa gitu. Yang diajarin lagunya perlahan-perlahan. Ini juga nanti Iqra 4, Iqra 5 saya bikin juga insyaallah ya. Iqra 4-nya. Iqra 6 lagi dibikin. Gitu. Enak dong, nggak usah privat nanti. Ya tetap aja kalau pengen pinter mah ya. Cuman udah cepet nanti. Kan tugas kita masih banyak. Setelah Iqra tamat ke Quran. Qurannya tamat ke tafsir gitu ya, ke bahasa Arab. Ya. Jadi ini 29 FT-nya nanti. Coba satu lagi sebentar lagi. Oke, Semangat. Semangat. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. Kemudian. Imalu. Bukan imalu. Itu mah lagu Epitamal. Ihmalu. Malu. Bukan imalu. I'malu. Neken. I'malu. Amalu masih atum. Nanti kamu dengerin sendiri ya. Lucu deh. Ihmalu. Bahasa ihmalu. Neken. Ke ain mati kan jadi kayak ngeden. Amalu masih atum. Kenapa jadi kayak lilis karantina ke hidung? Malu. Tadi ketenggorokan. Nggak apa-apa itu. Ini proses pencarian diri ya. Nggak apa-apa. Suara tuh kadang-kadang ke hidung. Kadang-kadang ke tenggorokan. Kadang-kadang suara nenek keluar. Suara kakek keluar. Ya itu ya. Itu indahnya suara ya. Kadang-kadang suara kok jadi indah. Susah dilupakan gitu ya. Susah tidur karena banyak nyamuk. I'malu masyi'tum. Yang bawah walaqad. Walaqad aji'atumuna. Ikutin ya ini. Walaqad aji'atumuna. Jadi nggak gitu kalau ngomong. Kenapa jadi baca Quran suaranya jadi kayak orang itu. Walaqad aji'atumuna. Astagfirullahaladzim. Kita dengerin sendiri ya. Yang Pak Arima ada-ada aja. Coba dengerin aja nanti suaranya. Saya juga nggak tahu. Pertama Yani tuh tegas. Suaranya bulat gitu ya. Sedikit galak. Ini loh Pak. Galak. Kesini Yani malah luluh gitu ya. Sabar, penyabar. Cuman kadang-kadang bacanya masih, ya itu kan lagi belajar Jan. Kalau udah pinter mah nggak usah kesini. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini untuk memotivasi aja bahwa belajar itu hanya dengan belajar dengan hanya sering ngulang dan belajar dengan orang yang punya ilmu. Ada orang yang belajar sama orang bodoh, bukan jadi pinter, jadi belepotan ya. Jadi salah. Karena ini belajar malah belepotan. Ini karena menanamkan di memori ya. Nah, ini bukan, ini kan belajarnya sama orang-orang pandai ya, jangan sama orang yang gak pandai, nanti ke bawah bodoh. Jangan, hati-hati loh. Kadang-kadang ada gitu ya.
Iya, Zoom-nya nggak pernah buka kalian gara-gara libur mungkin ya. Eh, Itu kan kalian lagi yang salah, aku enggak. eh, Walakot walakot Laqad ji'tumuna. walaqad walaqad ji'tumuna. Kemudian Fi duqya. fitur ya. Jangan Tunggu. doktor ya. Fitur Fi ya. tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahuna. Nanya dibaca ya, lagi di latihan dibaca. Gak dibaca Ya. boleh ya'mahun gitu ya. Fi tughyanihim ya'mahuna. Iya. Kemudian Iza raja'tum ilaihim. Ida 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 biasa aja Ida. Ada Ya namanya Ida Allah, Royani Ida. indahkan suaraku ya Allah. Nah, Ayo. suaranya mah indah, cuman teknik suaranya jadi neken. Jadi kayak gini, Ya. ini suara Yani indah nih. Assalamualaikum Pak Ani, apa kabar pagi ini sehat? Sehat Yani. Lagi ngapain Pak Ani? Gitu. Terus suaranya, jadi mungkin tadinya maksudnya supaya lebih berwibawa ya. Cuman nekennya kurang. Idza raja'tum ilaihim. Iza Kemudian, raja'tum ilaihim. tuh suara Lili malah indah ya. Kayak gitu tuh. Fa'aksarta jidalana. Fa'aksarta jidalana. Kemudian Faratakib. Faratakib. fartakib. Fartakib. Faratakib yauma Kib. ta'ati. Be-nya mana? Fartakib. Faratakib. Faratakib yauma ta'ni. Yauma ta'ti. Ta'ni. Kan titiknya dua. Ta'ti. Ya nih. Fartakib yauma Faratakib. ta'ti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi Yani bisa bahagia kan? Coba. Faratakib yauma ta'ti. Coba sambil berseneng gitu ya. Ya, usah ada buat. Fartaqim yauma ta'ti. Kemudian Amalu ala maka Lanya panjang. Ala. amalu ala makanatikum. Nanti dengerin suaranya ya. Kalau nggak percaya ya. Suara kamu ngomong berwibawa. Gitu ya. Baca kayak I'malu ala makanatikum. Nah, kayak gitu. Tapi itu jelek saya mau jelek. Ya ini bagus masih. Cuman itu. I'malu ala makanatikum. Kemudian ini wala saufa insyaallah. Maafin saya di sini. Wala saufa yuk ya. Yuk. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Kemudian Malu fawqara. malu. Yani, Masya Allah. Lupa tanda ini. Ya. Milu. Milu fawqara si. Milu fauqara si. Tenang aja Yan. Terus. Nah ini panjang ini Pak. Nah Bikinnya biarin. sesak napas. Bagi dua. Wakarihu waridwanahu fa'ahbato. A'malahum. Fa'ahbato. Wakarihu waridwanahu fa'ahbato a'malahum. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Kemudian fayuhfikum Fayuhfikum tabakhalu
Fayuhfikum tabakhalu wa yughrid Wa yukhrij. fayuhfikum tabakhalu wa yughrid Wa yukhrij. adghanakum Wa rij yukhrij. Rij. rij Wa yukhrij. fayuhfikum tabakhalu wa Rij. Wa yukhrij. fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Kemudian laqad kana lakum fihi fihim. laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun Hasanatun. Hasanah. Bah. Hasanatun ya. Ya laqad nih lucu. kana lakum fihim uswatun Jangan hasanatun uswatun. Sin. uswatun laqad kana lakum fihi uswatun Fihim. fi Fihim. laqad kana lakum fihim Fi-nya panjang. Fihim. laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Kalau anak bayi lucunya biasa aja. Jadi lucu lah hari ini, benar lucu, lebih lucu dari anak bayi. Sadaqallahul. Diulang-ulang lagi ya, Yan. Sadaqallahul Bentar azim. lagi Iya, Pak. MTA, diulang-ulang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.